asiholani ngenkani uma ubona ukuthi ngesikwazi ukuhola ungezi lapho esisuke sikhona khona ngoba sizohola abantu bakithi abafuna ukuholwa nabafuna ukuselekelela ukuthi silungise ezinye izinto lapho esihleli khona uhulumeni angakwazi ukufika khona thina yeke usifice sithuka ikhansela thina silethuka ikhansela thina siyalitshela ukuthi ikhansela lungisa lokhu ulungise lokhu ulungise lokhu uyabona nje wena mawuse nengqondo ukuthi kufanele kuthuka ikhansela ngo-2026 wena une problem yeah umuntu okholwayo bafundisi ukuthi ngoba ngiyiphathele induku nje akekho umuntu okholwa yimi ukuthi ngiyakholwa ngoba mina ngibuye ngisho phela into mangingayithandi so ke bese kuthiwa ngikholwayo kanti noJesu ngizothiwa wayecebulana njengenduku uyabona manje mina ngibona ngathi ngikuze yena uyabona so ke ingane zakwethu ngiyanibingelela-ke nani mphakathi wakithi sibonge lo mhlangano bekungewona umphakathi kodwa sicela ukunibonga ngothando eninalo ngendawo yakini ukuthi niphume kangaka manizwa kuthiwa sizoba la besizobonisana namaphoyisa nje nama-security companies namakhansela nomphathi stage nabo bonke abanye abaholi ama-community organizations akhona mina-ke ngisuka kwinsizwa nomnsizwa development foundation iqalwe ngo-2014 sinesikhathi eside kakhulu yingakho ubona kulula sesancenga saze sayeka ukuncenga sabona sikhuluma iqiniso so-ke yingakho ukubona sine-experience engaka yokwazi ukulawula abantu abaningi kangaka siyabahlonipha kakhulu abantu siyabathanda abantu besifazane siyabahlonipha siyabathanda yingakho sakwazi thina siyinsizwa nomnsizwa development foundation sathi masibona MMC ngicela ukubingelela MMC ngosami sengibingelela amakhansela sengibuyekile awubakithi ake nishayele ihlombe nangu MMC wathi indodana yami kanti umuntu omkhulu kabi bazobethi indodana yami ngiyakubingelela mhlonishwa ngiyakubingelela ngenkulu intobeko ngiyaxolisa sathatha isinqumo thina into iqalwe umuntu wesifazane nibayeke laba abakhuluma manje bethi uphakela ufuna ukuthatha into yomuntu wesifazane uphakela kabahlonipha abantu besifazane ngaba ngokuqala ukuthatha isinqumo sokuthatha iy'nsizwa ngiyovikela ingane yakwethu engangiyibona yenza into enhle ngivele nginawo umsebenzi engiwenzayo okhona owaziwayo so-ke laba aba-excited manje abafuna ukuxova ingane yakwethu uMangobese abayeke ngoba yimi engingacoveki ila nawe umuke wangixhaphaza ngoba mina kangixhaphazi muntu mina nami nginawo amandla okuxhaphaza abantu ziningabe izinto engizaziyo mina ezenziwa ngabantu la angiyikhulumi ngoba ngizokwenzani mase ngikukhulumile waphoxeka umuntu mina ngizobe bese ngibayini ngizoqhubeka ngibe yindoda ngikhuluma into indoda yeze yazoyikhuluma kimi ngoba ingethemba ngivuke kusasa mina ngihambe ngiyoyixoxela amanye amadoda ngiseyindoda nima nginjalo indoda ifa nezinto ezimbi ezenziwa ngamanye amadoda phambi kwayo yathi ngoba kwakukhona okwami makungalimazanga mina nomndeni wami awuthi ngibuyeke yicala elingafihlwa mawubona umteba umbamba okotsheni ubiza abantu uthi nangu yeba awulindi umuntu antshontsha aqede azahamba yolala ulinde inyanga wena bese ubuya ngakusasa ubuya after 2 months uzothi hayi wayentshontsha 2 weeks back yini sekuphelele imali owintshontsha naye yini ngoba phela yona into engakwenza ukhulume leyo so-ke asiyekeni ukuxoveka ningavumi ukuxoveka ningavumi khiphani ipolitiki hambani niyovota nibona nivotela abantu abarong kanjena nje ukuthanda iqembu nomuntu ngaphezulu kwezwe thandani izwe ngaphezu kwabantu nizobona kuzobalula kanjani lapha-ke bafethu kunanasi isimo la sokuthi njengamanje ade kuvele kukhona nginixoxele ukuthi umhlaka-30 kungani nibona abantu esikhundleni sokuthi bencome ukuthi uphakela wakhomba umhlaka-30 watshela izwe lonke wahaze wayotshela noNkulunkulu entabeni ukuthi umhlaka-30 awuzukuba nalutho uma umhlaka-30 usunokuthula amaphoyisa azangadubule muntu owaye eseyimashini eyiqondile amaphoyisa azangalwe namuntu for the first time amaphoyisa asebenza kahle kube kuney'mashi ey'nkulu ngoba siyabafundisa abantu maphoyisa ukuthi abanihloniphe siyanithanda ngaphandle kokuba ngamaphoyisa ningabanumzana ningomama niziy'ngane zakwethu niyizakhamizi izinto ezisi-affectayo njengoba ningamaphoyisa ziyani-affecta nani ukuthi ngoba nina nigqoke i-uniform baba fanele nibekezele umsebenzi wenu ukuthi bekezelane kodwa usizi lwenu thina siyalwazi yingakho singafuni ukulwa nani ngeke silwe namaphoyisa ngeke kuphinde la eSouth Africa umuntu wase-South Africa alwe nephoyisa kodwa eligangayo sizoliveza ukuthi nali iphoyisa eligangayo kususwe lona kuphela kungathukwa wonke amaphoyisa ngoba khona amaphoyisa ayinikele la amanye amaphoyisa mphathi stage acompromised amanye amaphoyisa acompromise ngoba
omphathi siteshi ibona abacorrupt bese amaphoyisa iphoyisa elincane ligcina lesaba ukuthi ngizoyiveza kanjani le nkohlakalo ngoba yenziwe umphathi wami uyabona so-ke lokho siyakuqonda lokho yingakho singafuni ukulwa namaphoyisa ngoba thina ubrigadier ugenerali uyini enkulu emaphoyiseni uminister mubonile nje trust me sisemva kwakho sinedatha siyazi sizokulandela kuyoze kuvele ngoba sifuna izwe lilunge so-ke yingakho kungamele ethukwa amaphoyisa ngoba ngempela uthola ukuthi iphoyisa elinye litransport izinto ezingalungile iphoyisa liyeka ukubopha umuntu ogangayo ngoba umuntu ogangayo unenamba kamasteshi umuntu ogangayo unenamba kakapteni umuntu ogangayo unenamba kabrigadier unenamba kageneral unenamba kabani so mayethu uyalokhuza uyambopha eganga avele umuntu akhipha ucingo lisathi liyamfasa iphoyisa afonele iphoyisa elidala iphoyisa asiwazweleni amaphoyisa amaningi asenkingeni amaphoyisa athatha isifungo ayathandaza ayakhulekela lelizwe aphume ekuseni every day evalelisile ey'nganeni zawo efuna ukuyosebenza elizwe afika vinjwe ngabaphathi bawo naba lapho kumadlanga commission ubufakazi naba abaphathi bamaphoyisa bevela amagama abudu avela lapha ungenza njani mangabe umuntu omkhulu azabe ngangogeneral kuyena ogangayo lokwenza njani iphoyisa asiyekena sibe ngandawonye so lento yomsindo eniyibona igcwele lapha ezweni akusikhona ukuthi ngoba kunomsindo ngempela yini akusikhona ukuthi ngoba uphakela umthakathi enikezwe imali ubaba umengameli uRamaphosa yingoba uphakela umthakathi wahamba waya kuRamaphosa wafika wathi Ramaphosa uma kuke konakala ezweni cela ubophe mina ngathi ngeke kuze konakale ngeke kuze kwenzeke lutho into ebuhlungu kulabo abantu ababethe bethi ngiyasangana mangqoma umhlaka-30 inkinga manje sebefuna umhlaka-30 ukukha abanye abantu abafuni ukuthi umhlaka-30 uphakele umthathu wawuyele entabeni wayobikela iy'nyanda ezulu wayobikela uNkulunkulu wayobikela iy'ngilozi zalelizwe ey'funa lelizwe libe lihle wathi uNkulunkulu siyacela akungafi muntu sicela nje uhulumeni wethu ukuthi asilalele asizukumethuka uRamaphosa asizukumethuka uPremier asizukumethuka amakhansela sizolokhu siwakhumbuza indlu yamadoda nivotelwe yithi sicela nenze kahle ilokho esasiyokusho entabeni uNkulunkulu wasilalela wasiphendula wangena ey'nhliziyweni zenu nonke nayiphatha kahle ngomhlaka-30 sizophuza lokho sizokwenza umcimbi-ke esizowubizela lapho esizobizela khona mhlawumbe sizowenza la eGoli amandla amaye khona kodwa definitely uzoqala eThekwini la sizobiza khona zonke iy'nsizwa ngoba abantu ababezolutha webosisi abantu ababezobulala amabhaklagadi lawa ukuze ningene nithathe amaphempasi amadoda yingakho-ke mina ngihlale ngiqondanisa namadoda ngoba abantu abanamandla okuphula iy'kabhe ey'tolo nigcine nani senivele emavidiyweni senithatha izinto amadoda yingakho-ke mina ngiqondanisa namadoda ngiwanenga amadoda ngiwakhumbuza ukuthi angamadoda ngiwakhumbuza ukuthi awasilele isithunzi sawo sibuye umsebenzi wethu ukuvikela nina ngithi sizokuvikela kanjani kunguwe ophambili othuka amadoda sizokuvikela kanjani kunguwe ohamba ubiza bonke abantu laba ngezinja ekubeni inja ungakaze uyibone igibela imbuzi wake wayibona inja igibela imbuzi manje uma uthi indoda yinja ubuzele iy'ngane uyizaliswe indoda inja iyayiphinga imbuzi ngoba inja iphinga inja phela niyabona isiZulu-ke leseke sikhulumayo so-ke manje asiyekeni lento yongaphesheya nongaphesheya kubantu bepolitiki besifazane abafundiswa ipolitiki abafuna ukuhlale besemandleni emagcekeni babe semandleni emasontweni babe semandleni nasemphakathini umuntu wesifazane uyavikelwa uvikelwa yindoda ngakho kawukwazi ukuthi ufuna ukuvikelwa kuphinde kube nguwe oyikhalakhala uthukana namadoda asikuqede-ke lokho ongaphesheya asibuyeni sibe yimindeni akuvuka imindeni ephile sizoyenza-ke nala into yokubonga sizoyenza nase-KZN sizomemezela sizobuya sizobabonga abantu siyibonge iy'nsizwa uma ngabe insizwa siyibamba intombi yayo ngesandla njengaleya nsizwa engiyibona iy'khozi avela kubantu besifazane bekhala ngey'ndawo ukuthi iy'ndawo kayilungile why nifonela mina ngiyindoda uma nina abantu besifazane ninamandla okuthi ningasuka la nihambe niyoxosha abantu bokufika asibe neqiniso nje asithi sizonilekelela madoda sicela kube yini enihamba phambili simeni ngandawonye mase sisuke nje sithi sidumba leli bhilidi siyabathipha kulona umsebenzi awenze kuphele umsebenzi singalingi ngoba masilinga uyazi ukuthi uma ulithinta manje lingakhala inyembezi
mawulithinto lingafika livaleke bese likhala inyembezi, mawulithinto kwesibili lingathi nje ukuba buhlungwana, mawulithinto isithathu alisavaleki. Selejwayele ukuthi hayi konke engithintayo, uyabona. Nalabo abantu asingabalingi wemadoda, asimeni ngandawonye, sime namaphoyisa, sime no-immigration, sime no-home affairs, sime no-customs, sime nabo bonke abantu. Umthetho uthi eSouth Africa amaphoyisa akekho umuntu okufika okufanele abe nespaza shop. Umthetho senzela ukuthi sibe right, ake siyeke ukuthi unamaphepha noma akanawo amaphepha. Umthetho uthi ngeke abe nespaza shop. Community safety ubaba umhlonishwa seduze kwami, amakhansela ami emawadini awo, nanka amakhansela ami ngikhuluma phambi kwawo, i-ofisi lakwa-LED lizohamba liyothatha zonke iy'mvume zabantu bokufika ezithi bafanele ukusebenza lapha. Uma i-ofisi lakwa-LED kutholakala ukuthi leni manje ekuseni usuke ngo-3 kwaNongoma, ngiphume emhlanganweni manje ekuseni, nginomhlangano futhi ngesabatha. Ipaza shop ngizoyi-ona wey'ngadi zakwethu khululekani. Impahla yokusebenza yime ngizolwa iSouth Africa yonke ukuthi kubuye iy'nkampani o-Tiger Brands laba bebuye bezoselekelela ukuthi isitoko singene ey'tolo nezinye-ke iy'nkampani ey'khiqizayo, kubuye kungene isitoko esitolo sinibheke ukuthi ngempela njengoba usuyithathile i-tuck shop uyiphethe kahle yini, kube ne-probation period ka-6 months yokuthi ufunde ukuthi isitolo siphathwa kanjani. Uma udakwa utshwala siyakukhipha sifake omunye umuntu ukuze umsebenzi uqhubeke. Izwa lizukufa alizukufa libulawe ngamavila acabanga imali njalo. Umuntu onebhizinisi akabuphuza utshwala. Umuntu nje onebhizinisi akabuphuza utshwala ngoba ulala 4 hours kuphela, akakwazi ukulala kakhulu. So uma uphuza kuno 3 hours nje uzohamba mahhala udakiwe wena ungaboni ukuthi ezweni kwenzakalayo. So asizukuvuma lokho, akuzukuba nangcabano la eSouth Africa. Laba bafowethu bama-security, nansi into engizobavikela ngayo bafowethu, ngizobavikela ngizobeluleka futhi at the same time. Cela bengilalele kahle abantu aba-ona iy'nkampani zama-security. Akekho umuntu omkhulu kunalo msebenzi esiwenzayo. Nibobona ngokuthi upresident asibize siqimbile siphethe induku sihambe sohlangana naye siphethe induku. Nibobona ukuthi kuserious kangakanani. Akekho umuntu ozoncengwa, akekho umuntu okuzogangwa ngaye, akekho umuntu ozohlukunyezwa. Kufanele kuphilwe iqiniso kusukela manje kuya phambili bafowethu. So njengoba singaka wey'ngane zakwethu kuleli bhilidi siyazi ake senze isibonelo. Kuleli bhilidi kunomuntu okufika osebenza ngaphakathi. Umsebenzi we-security ukugada esangweni noma emnyango angithi. Thina-ke siwumphakathi into esifuna ukuyenza, sifuna lo muntu lo ona lesi spaza shop sifuna ukumtshela ukuthi wendoda ngokomthetho wase-South Africa awukwazi uku-ona ispaza shop e-South Africa. Ngakho-ke sicela ukuthi uvale la uphume. Uma senza njalo njengoba singaka funa sisondele sithi mase sila bese sima sonke thina bese kusuka abaholi ababili behambe belapha beyokhuluma lolo daba lolo angithi. Hayi ukuthi sonke sihambe siye lapha nibagade siyabazi ukuthi obani abafuna ukulutha sikliye ngabo, abafuna ukutshontsha siyabazi. Ningabi ingxenye yabantu abafuna ukweba. Ingane yakho nansi nje ingane yami phambi kwami ayiyidli into entshontshiwe ingane. Uma untshontshile uboyidlela wena. Ingane kayinikwa into entshontshiwe njengoba nibone entshontshiwe, njengoba nibone ingane zenzimume nje ninike ingeniso ngisekhaya ibulawela le ngaphandle idlelwe khona ngaphandle. Siyahamba ke thina singabaholi benu sobabili, siyahamba siyafika siyatshela i-security, hayi security siya-understand semsebenzini mfowethu, sicela ukuthi sikhulume nale ndoda. Singena ngaphakathi, umuntu ulime eSouth Africa ngokungekho emthethweni owase-Ethiopia, kodwa still inhlonipho iyafuneka. Sawubona ndoda, wendoda sisebenza umsebenzi wokulungisa izwe lakithi, lokho kwenza lapha kakufanele, kufanele ngabe umuntu wakithi osebenza la. Sicela ukuthi sinikeze isikhathi esingango-30 days ulungise iy'nto zakho uphume kule shop ngoba umuntu ozongena khona usekhona angithi. Siyaphuma siyahamba senze ilutho, siyabuya siyantshetha, hayi sesimtshelile sibhala phansi. Senza njalo kwaNongoma thina, sawuklina ngo-3 months uNongoma, sawuklina sishoda ngemali yokukhanda ube ngamaglasi. So-ke i-security ingozi-ke ekulaba abantu abangama-security yokuthi
abantu bethi bazokhuluma udaba olwaziyo uyi-security ungwase South Africa. Sizokhuluma nje udaba olwaziyo na ukuthi lukhona emphakathini. Usuyafika uyakhukhumala njenge-security. Awusafuni-ke abantu bekhulume manje sewenza iphutha. Uyabona? Kodwa futhi iphutha thina esilenzayo elokuya sonke. Masiya sonke iphoyisa kufanele bafowethu livike ngoba phela umsebenzi walo ukugada nokuvikela lesi sitolo angithi. Asikuvumelaneni lapho ukuthi kuyiphutha ukuthi siyongena sonke endaweni lapho kuyokhulunywa khona abantu ababili. Akuhambe kuyokhuluma abantu ababili bekuye besinikeze umhlahlandlela. Nakho kokwesibili kule nto yama-security. Kuyingozi ey'nkampanini zama-security ukuthi i-security olitshalile wena uyinkampani lifike livimba abantu base-South Africa uma befuna ukukhuluma laphana. Ngoba into ezokwenzeka unama-site awu-20. La ma-site awu-20 abekho abantu bokufika khona. Wena ulwela isite eyodwa enomuntu wokufika. Yini indaba ungahlakaniphi? Okungcono uma kuwukuthi kukhona iy'nkinga oyibonayo umane uphume kule site eyodwa ngoba inkampani yakho uma kuyavela kweyami ifoni. Uma nje kuyavela kweyami ifoni ukuthi inkampani yakho ivikela abantu bokufika. Uyazi kuzokwenzakalani? Abameli bethu bazosuke beqale nje ngayo inkampani beyibuka ukuthi kwasika iyavela yini. Okwesibili lezi ibhamu ey'phethwe ama-security akho kuwo wonke lama-site awu-20. Lama-security updated ngokukasila wona. Ibhamu zawo zona zi-updated yini? Inkampani updated yini? Wena i-tax uyayikhokha yini? Zonke lezi zinto lezingeke ivele ukube ume nabantu base-South Africa. So-ke kuyingozi ey'nkampanini zama-security. Uma nisebenza bafowethu kulezi iy'tolo niyigadile, gadani iy'tolo hhayi umuntu wokufika. Umtshele nawe ukuthi mina ngikugadele isitolo, angikugade. Uma ubona ingozi uyi-security, vala isitolo, utshele abantu ukuthi hayi bafowethu ngicela ukuthi lento lo muntu aphume nikhulume naye kodwa isitolo kungaluthwa ngoba umsebenzi wami njenge-security ukubheka yena nempahla yakhe niyayibona leyo. Singabenzi ubunja singabantu sithatha izinto engathi nje nkosi yami singabantu abangasile kuze kuvele ko-BBC kuvele ukuthi thina siyeba sebemini ilanga libalele kuyindoda ufake neyivuka impela ufica umuntu esethetha imfuku edabukile kade yibanga nomama lapha ngaphakathi. Uyindoda impela umnumzane ushaya umthetho kini. Uhamba ukhake ukudla ngokwebiwa uzuvele emaphepheni.